Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka kinhon nila kay futsal jong ka 5 star kalayo ban Korea ka nam lado hak Lympung nila kay second knockout futsal tournament araja apusan ya ka balapenlong da ka Lionel Futsal Arena Pendeng Ray kanam job pat kanam tam jong ka 5 star ka day hadin bakalala ban penlem no da saugo la ka way ya ka Orion ha ka jingile kay final persya ka balalong ha ka sipalay jong ka tayo ha ka madan Lionel Futsal Arena. Hakanegasi UMLA Kanongston uba Gabriel Walang ulalong ukongsan hakajingadon langru uba Lamkupar Solang u Divisional ka Soil and Water Conservation Officer Kanongston Division West Khasi Hills kidikot na ka Lionel Futsal Arena kiri urangba bat kiwe kibala samru yaki kusnam syaki team kibala long daka song pisa ha ringkat ki tropi laban kedauhang ni bahakan ni ka Lympung gilek kai Kidon hadu laipo arteli kikin hun nakaleng ke jaka jong kasor nongston ki balawan bani shimbenta. Kumni, I boss imli bapong jersey nomor khatar, Shem Lengdo bapong jersey nomor kendai, Arjun Yau Pniau bapong jersey nomor riu. Sampai ada jumpa peti. Kapor kalau kum kawai kalat ke bawah dah ni ke bala hek kertar gidang la bani lekai no karit kamadan but ngalai i ya kajing kiu jong kajing lekai futsal la kadai ki kentai la kadai ki shinram katnang mi gisngi kata kaladang kering ya bonba wat kitu ki bom nam dam lekai ro ya football harai tang na kadaw bakaran ka futsal kacaka kabaret lawan hang ni banle ya kakilan na par kade kala yara bande tang ya konta jingele kai hindai kawanra ya ka jingba ya ka kot kakhia par khamtam ka pulat yani na kinjing sneu jong ki kenja drugs kiat bat kiwe kinjing sneu ki badan ai ka jing ki fi ki tim baro pada baro gitu ki bale kai bentar ka final masuk ke band berbeli poin ada peki betul jubala hambe kerta babe kepok mengaruh ya dan dengan sebut bahkan ini kajing lekai kering ya paro mendaya tang taki start ya ke football mendaya kering dot ya baro ban kilang